programa ahungha sopi ngai lut neita zaumta jingun jinja chule kinnei chule adang dang de chun milen milal tampi yumovin chuteng le tuni ahung ki khom ho zo se hi milen milal hi be itinomu ne hi ajechu eho ipan lobule hichi thado cultural festival 2016 hun kiti hi hithei ro ding hi en ngho jali na maspen ki pathu hi see you le hi tuni ahung zo se sa le hanga kon ulenau pile pudol nule padol chuteng le loile gol pai dia zo se hichi program hung ki pating to kilhonin na bon chawen kazanau chipai salam kahin boluge ipaw mi tun program ho abana na chi thau hite. And now to open the curtain of the Thado Cultural Festival, let's hear from the TBA Golden Choir Gate Himanbi. TBA Golden Choir Gate Himanbi lina dingin ibolvin kut beng hite.
tôn sốt tôn sona kianti lo til zo se mu thei mu mo vanale se chunga abomon chika sema chula ki ho jong e sema ba chula thadu nam jong hin sem do vanom kapau pathi namin lo pi kan thango no hi aje chu hichi culture thadu culture festival kan gon wa pana nang man nin hoi wa til tam ta chung na tam yong le nang man zo na nin pe wa tu nia hi he chlai nga muna ba ka tang ki khop khom wa nang ma thang wa kuma hichi festival kan lop thei ta jem namin lo pi abel kan thang wa nei chile hichia nga amun hichia kuna thadu cha te yo sin nang ma kan chai an thina diven go le dai kui pi ho kana nang man ne hon bin wa zona ne pe wa ka ki pa ho nang man ne su pe di wa hichenga chu ki pa di ko wa hu ni wa ka pa ka Jesu Krista me na ka thu mo he amen tu chunga thado cultural festival 2016 hungki gon na thudol themkhat hin seing kate tu chung thado cultural festival kumsang ni le som le ku hi ningkum kumsang ni le som lenga 2015 na chun September tha achun Delhi tolpi muna Delhi thado conclave an umin hichi thado conclave an umna achun oblique resolution khatin hichi thado festival hi mandingin aniki gongin hi hichi thado
festival manading ahin subcommittee committee aniki gongin chule subcommittee committee ho hi mo po na lenta aniki pen amo po na lenta uchu lamkai e ho dinga ko hi apoi mo lamkai len pha ine yuwam imakai dingu tin henna na neyun hichia chun ngai lun umta za umta honorable minister IFCD pu ngamthang haukip hi chairman Thado Cultural Festival dingin hendo anahin ama chairman ahin azong hi tu ahi mipi te tamtin committee hon ani hezong le ihat lo dingoi hin ama chairman ahi zali mipi zo sin khat ve khud ha ben ga be muite kipame pungam thang haukip honorable minister IFCD i chairman u Thado Cultural Festival ahi tolhonin holim na NAP dingo ahi in lem na to say welcome address aman AP dingo ahi in ama ilim nawin nipin avelin khokbo hitin ama ahung do takilhonin pungam thang honorable minister IFCD pungam thang how keep on stage sir please. First Thado Cultural Festival 2016 chief guest honorable speaker Manipur Legislative Assembly Pu Rukendra Singh my permission loraga apagi Thado lomda welcome speech ngange Masapenin Thado Cultural Festival 2016 Ailu Nayala Uke Khor Mulepa Unga Gulhang officer ho public leader ho bon sachuma kangai lu na salam kan bolin he Thado Cultural Festival ibo nawa boina tamta ni yong le pulo kesor Manipur Assembly speaker kita bang ho Thado ke ngai lu na ang zawje na majong ki pathu kesen achung chonin hiche gamkai kamput ki contensi athanga in handao pin yamsa ki gen honorable MLA sule pu yam thong ho ki honorable MLA cycle sule pu hokal hang singh honorable chairman Sadiq Tamas council vice chairman executive member ho sule member ho sule Thado EP president pu ato khompi ho Thado student association ato khompi ho Thado women national president ato khompi ho Thado cultural committee member champi ho sule kama hausa pa ho government civil officer security officer sule electric media Mojum sechunga akipanakan phogin kusum Thado Cultural Festival he mai tai bol hana hi ke ye bol ko khompi hole ona sanchum chuma lamkai ho ha panja tamaro hinta he bol no he ti hin kagelin alu sen ki pathu kasen sile bol dai khol he yong le Thado ai lu ne yana am chung chung gisik chung chung trasam pulang holang ma ho si chung yong ki pathu tumin kasai kinin sule kita bang culture ibol ba ko na he e ho Thado insua he kilong to na kilong khan na hung be sharing yong ken ka kinan na ka pungin sule heta bang Thado Cultural Festival lo pi ta ibol na wa ngamun hausapu sule ato khompi authority mem ho kusumi ho tabangasu kuno ta in bisen pewa kita bangasu e ho Thado sate ngai du na yala sura yan ki mu wa ibai piwa kita bang hui tu ro pewa function lo ki tai bol ha theyin kusum hausapu hi henang authority mem bor hanang kusum mi te ho si chong ya ki pa na kan phogin kusum Cultural Festival bor hi apan na apan at saygayin pathinin yung pitahan ni kan sintin kasi hiraw ni adam ng mapansan tandi. Presentation natin in dunia chief kesa ipan piwa zaunta Honorable Minister, Honorable Speaker
Manipur Legislative Assembly, Pu T.H. Lokeswar Singh. Sir, we would like to invite you on stage for the presentation, please. Mipite, kipaman ohung kipe to kilhonin, kut inabet dinguvin kigosana nom leohin. Kipaw minte. Many of us might be wondering what the Thado Cultural Festival is all about, and it is therefore important to know what this festival is. There are many scholars and experts who are worthy of taking the stage today, but among the many names, the committee has chosen Dr. Ngamho Hokip to throw sunlight on the history of Thado. It is my pleasure to invite Dr. N. Hokip on stage. Honorable Chief Minister of Manipur, Pu Okrami Bobby Singh, as represented by the Honorable Speaker of Manipur Legislative Assembly, Pu T.H. Lokeswar Singh, Honorable IFCD Minister and Chairman of Thado Cultural Festival, Pu Ngamthang Hokip, Honorable MLA Pu Zamthong Hokip, Honorable MLA P Nemcha Kipgen, VVIPs, distinguished guests, ladies and gentlemen, today's gathering celebrating the most important festival of the Thado people, called Hun, is very significant for two reasons. Number one, Hun is never celebrated before in such a magnificent manner. Secondly, such an important festival is celebrated at the right time and at the right place. I say the right place because history has that the Thado people are said to have originated from the source of Gundung, Imphal River, at a place called Kholkip Kholjang. History has also recorded that the people, Thado people, gathered at this very place along with beasts and spirits when the great flood occurred in historical time in Manipur. Today's gathering takes place when the people face flood-like social and political situations. And I hope they will be safe now through the celebration. With the permission of the chief guest today, I am speaking now on word in Thado dialect. Tuni Thado Culture Festival Hun Kiti Iman now he apart le amun hi kitu ukasai ajechu Thusim kimudung zuya Thado te hi Gundung hungkipat nalam kaltheman bisa Kholkip Kholjang kiti munahi Thado te hungkun da wahi ani na chu hele Manipula Thusim khanga tui khang len tui lit anuma tui tabin anum sungchun Thado chati ho jo se Thado mi ho hi ti chi Kholkip Kholjang kiti munahin mihem to sahim to gancha gan hingjo se to hilahin an cheng khomun tui tabin chu hichlaya anekis khol naw wachun kon chun asu cha weti thusima ki mui chuteng le tunia ithil bol hi tu masanga hun kiti Thadong mi hodinga chawang kut sanga yong thupi zo festival golnok golse ailo le Thado te chon na kimang kinit hun kiti hi athupi pe na hi chawang kut sang thupi pe na hin itabang tunai man thiu hi
kipa ome. By training, I'm not a historian, but I'm trained to be a political scientist. Hijachu thado te tu sim chomcha seiding kiti hi tu sim mau mau hi chomcha ki sei thei lo hi hilong le a chom thei pena an seiding minute som kalwal alo minute som thing lo kan la de hi kapugao kapagao anapha hanlang tu sima ki sum dung lui le I ho pen masang ipui pa te ho pen masanga miching mithem hon ana sudole ana khol to wa ana mudung zuiwa kan sei dinga hin ke se ya hipoi thado te tu sim kiti hi kichi lo a hipon hi BCLN EH Gate chuteng le HF Howard kiti ho loi hin ana sei na wa chun Manipur phai jama hin trai tam ta ana cheng khomovin mun chom choma kona hung khoma hi ve Professor Gangumei Kamei chun kicha hung khoma cheng khom ho la leng chapate khat hi BC zangale som ngavel chun Tagong Upper Pagan in Burma gama hichigam hi agalu humin lenggam khat asat do in ahi ati aman lenggam ki sat do asei hi pi mong tin kitile Professor GH Luz in hichileng chapapa lenggam ka sat do pa hin lenggam atundo ni khwa pat hin thado kiti title hi apun ama apuna khang som la khang sagi alo le leng som le leng sagi chan hi thado title pua leng anumobe ati eho het theding in Manipur leng te chu Maharaja kiti hi thado leng te chu thado kiti a abana chu amin kisuna hi hiya chu thado kiti hi ni khat mina hi pon leng te title anahi tin akisin ahi chubana chun sai khom manjor singin thado te hin alo la khong sai ho hin China da hajo win Burma lenggam khat asar win fifth kumsang zabi nga edi vel chun lenggam khat atung do win hichan 5th century BC ge edi ge chu hichi lenggam chun wai hom na api win hi ati Manzolin thado ho hi China hung ko na hi tia ase pa hi ipizia ase hamitia hele thusima chun China kon hin mi hon phabe bahungwin Manipur gam hi ahin lo khumwin Manipur la hin asuna pa ho achang den tai tia thusima ki seigat anung kha aji achu hi chu ho chu thado ho hi daham tia na se hi Kerry and Tak kiti Chin Hills thusim ji teni hin ipse hona mai tia hele tua thado phung thado tribe kiti ho hin achunga ki sei leng som la sagi ho la a anut kha pen thado chong thu kiti min chu ala hi tin Chin Hills a thusim ju sunte ni chun kichi ta la sei ta hi ya cha chunga ko na imu do theu chi pi hami tia hele Thados are aborigines of Manipur achunga thusim isoi hawa ko na mu do thei chu thado mi te hi Manipur la ping do mo mong hi ve ati na hi ani na chu ipiti ham tile thado kiti thuchang hi Burma ka ma leng te tai tla ko na kila so na hin boro ki bol hin mi khat min ahi de poi chu teng le cha ko na heading chu thado kiti min hi 500 BC Pakai supin masang kumzanga vela kuna chu anakimang pan hicha kuna chu mi hon khat pi hi thado hi beta hung ki happy a tuniya amu chu thado tribe tia hung ki recognize a hi ve hije chun amu hi mi khat chang se min hi pon ai le thua mi pi mi phabe hethim lo ho kinil na chu
thado hi mi khat min a hi anati tunia thado mi hol a ke thado kahin kahi poita kinil ho hi ipiji hamitia hele thado chu hinom be se wa ikina lo ji hi aje chu thado kiti chu leng title hi ya chu ipui patel thado chi tha phabe ho hin hichi leng title gun ta chu achate ho amin sa na no man hi khai hiya chu khanin amin sa le ki ho jo ka hi vetin lit anaki chu jo a hi bo bin hi hichi chu het khilo ding hi tun thado ho huyang kon hamti seichi de thusim ji ho British te khanga pana chuma sanga lekha ji ho kona ki mu cho hele thado ho nahi ki che ta in chalai chade hi thado ho pen do na hi lai ti hi a sei de po win a hin la avel kol le jengu na hi len et sa kong ina sei na chun thado ho hi BC zani le som ni la nga chu full iti wa kona chu hung kon da wa hi ati Professor Z.H. Lucien thado le ki nai pi tribe ho yo se hi chinduin vadunga century li le gate ki ka vela chu num ta na cheng ta we ati L.W. Shakespeare lin thado ho hi kachala ko na hi ati W.W. Hunter chun thado ho hi tripera kachala ko na hi ati we R. Brown wang chun thado ho hi lusei le kabui ho chen na kika gam hom chen phan lo ho a hi hung kun do hi veti asei ho chu lang se se ai tai R. Brown in asei na chun thado ho hi kachal gam manga ku na hi veti chu teng le R. Stewart in asei na chun thado ho hi Manipur phai cham sol hanglama acheng ve ati Stewart say aban jomin je Shakespeare in jong thado ho hi kochu don khuchung iti diwam hicha kon cha hi win khuchung kochu kiti choi lang hamitia hele Manipur phai cham noi lang hanglama hi atikinin hi khuchung kiti hi e ho mi ho hin ipui pa te ho chun tua Chin state khuchunga an head wa hi Professor Zen Thukanin hitinanes asein hi thado ho hung kon do na hi China kama khul chu ga holding a hi poi Manipur molle thang sunga hi thado ho chen na chu ki moding a hi bove ati kise to ki han chon leng hola leng nu kha pen thado chong thu ki ti pa hi noi mang gama lengwa en poi ti thusima hi met heve noi mang ki ti hi noi kiti hele hanglam noilam mang iti hele lengam hi Robert Browning thado ho hi Manipur hanglama ko na hi ve ati BCLN le adang dang hon jong thado ho hi Imphal Valley hanglama ko na hi ati ve mi phanaben chilang hi akovin atam zon phai noilam akovin hi chuteng la akimudung zoin i ho ta sanin jong noilam akon hi ve itive ginsa dum lo ta le dat mom ta khadin bulte kum sang ni le som la ni chun Kuki Research Forum Hall, members from Lathum, University Chomchoma Oya Hall, Scholar Hall, Hichilung Vulna Hall, do ding day na chun, Tengnopal District, Chandel District anachivin, Hichilay mo na chun, ipi anamuwa mitile, Holmun Lane, Khosung, Ho Hop Sunga Gam Sunga Songko Umho Agavevin hi. Hicha Agavet Nawa chun, Kidang ta in te sipu phai mi ta yong ki hekha hilo khat hin hichi song call hausa pu hi hichila hi khul kiti cha hin amin hi senlung a hi ati ku ki tribe la adang da ho hin i hon khul iti win abang in khul pu ati win
abong in jinglung ativin abong in senlung ativin hi e ho tha do ho thuchin chui pi hamitia hele I pui pa te ho chun thuchin hin ni zani omin hi aki im thuchin khanomin aki seido thei thuchin khanomin hi khul kiti hi songko ti na hin amin chu songko hi chi khul min chu senlung akiti ye chun 2012 la chu senlung kiti chu tu a leka sun jo se mi them jo sen jong phai tham lama hi ku tha do hong kon do na ti chu hi chi senlung chu ai tai ya chu ku ki ho Israel a hi poi ti yong chu Professor Laldena Manipula history a thempen Professor Gangume Kame chuteng le Professor Laldena hon amo hi Israel mi hi ta hi ti hi proof akibol thei poi tia sei sa hi ya chi ho hi kola kun China kun hi powe Manipula kun hi win I hung kon do nau chu teng no palgam kholmun len khul min chu senlung ki ti hi aha het thilu chu na tam ding chu ka het sa hi tha do ho Manipur thusim le tu to Manipula din muni pi hamitia hele lon pipa teng no pal to isei nau gam hop sunga vai no hom pa lon pipa chung langa jo sapte na sei nau vai hom jam pipa le lai jang pa chu teng le thanglama loi khai te som pi te khojang te solama cha sa te da tum te pu dongal te aisan te chu teng le heng lep te ting kai te chu teng le chong phut te hol thang te amo jo se hin Manipur phai cham hita kulwa lengwa na puwa Manipur phai cham ananga wa hi maramaduna ahoi thado gi ichin nau thado tribe mi sing na ipai pu sing na Manipur akoi bada pale harga Manipur sana leipak ngakuna mahoi mapunsi kaya kathoglami adui damak ta hojik mayam na hainari ba mayam na chinpha purga haiba chingna koina pansaba hauna koina pan ngakpa Manipur sana leipak haibasi thado macha mapu macha thadong macha singna Manipur ngaklam bagi masi sereng si isei si semlambani haibasi mayam na ngasi khangbiu O Manipur, that fabulous land of gold, how bulwark thou art by the ranges of thine hills all around the house ati hi midangai poi thadu ho ki sei nahi ya chuta tribal dang dahon tribal jo sen Manipur nga aseu hi thadu ho po hi Manipur nga agamani ki nga tu ho bo hi ve tunia Manipur tribe jo se kuki ho jo sila ajong thado watam penin kuki ho tilwa naga ho jo sila ajong tribe jo sila atam pen chu thado wahi district jo se ai movin itam na peno se Sada Hills aje chu sila ai khol jang ni ki khol naw mu nahi Chandel ai tamawe aje chu Chandel khu yung kon do naw hi chu Chandpul atame aje chu Chandpul hi hauki gam anikiti hi kicham thumahin thado chate ho itamuin hi hija chu Manipur chawkhat thorang gi maram da ichin naw thado sing na kayam contribution torami hojik su togduna lei adugi maram na masim makai itihas kharadang si pathoe haraga honorable speaker masigi chief guest da aina recommendation khara thamningi recommendation ahan bado that hun haibasi ahoi Manipur sarkar na recognize to you 7th April of every year si thado hun festival haina lauthok piu ani subada all India radio program thado program da Imphal station da Doordarshan Imphal kendra da ani sida thado gi program si yam dabi da pung ani hapiu ahom subada thado gi lon asi hanadi Manipur gi second official language orami madu gi status do hojik so amuk thambiu haina akoi gi chief guest da recommend tawningi mari subada thado Manipur sarkar department amagi makhada thado language development cell ama hangbiu
Adugi matakta Manipur University ka Indira Gandhi National Tribal University da thado subject asi postgraduate MA Fau tambina naba Kornabiyu Manga Subada 1917-19 wal asi Manipur state da officially chahi kuding da palan tobiyo. Thank you. Tun putong pukip geni thado gal thado war athusim chomcha chule ahung ki bollo na aman explanation hilchet na NAP dingwin putong pukip gen. Ladies and gentlemen, today we will stage a play on the Anglo-Kuki War, also known as Thado Gal. Well, it is unfortunate, or it is an irony of fate that the unsung heroes of the Thado who fought with the British